رادیویا دنگی گل دنگی برخودانیه. شنوندگان چیان رادیو دنگ گلدن باش کودارین هجه ایرو 25 مجدار 2024 دوشنبه بروکسل ساعت 12 لامده 14 امنو چیان و روژه پیشکش بکن لپیشی چند سر نوچه ایرو و جن سرانسر باکور کردستان ترکیه روژاوا باشور کردستان و روشات کردستان و اروپا دا کبن قادان ببونه 25 مجدار گلک پیامین برخودان هاتنداین لوانه بونه 25 مجدار نه سازین جنان هاتن وکرن نویسین آزادی کردستان لگوره چالاکی کرن سکرتری گشتی ناتوی ایرودیچه انقره دوباره دنباش کودارین هجم دست به برفریان و چین خودکن ایرو و جن سرانسر اوروپا دا کمین قادان لا اوروپا و 25 مجدار به دروشمه جن جیان آزادی وره پیشوازی کرن ایرو ده چالاکی سویسر نروژ دانمارک سوئد آلمانیا بین درخستن تجکی اروپا بانک جناکر کو تهری چالاکن 25 مجدار ببن او ها گوت چالاکن کو ام پیک بینن لدیج فاشیزم و دولت میتینگر ان هر چهار بشن کردستان پارچه کردستان و به پلکه برخودانه و که جنن کرد ان اروپای ام 25 مجدار ای سال به بریارداری لدیج قیومان پولیتیکین داروکرنه ین رژیم ایران پلان داگیرکری ین سر روجاوا خیانت الباشور او جبهه و شاندنا دیوارن تجیت ین ایمرالی پیشوازی دکن ام بانک رژنان همویان دکن کو بجوشه که مزن بشتری چالاکیان ببن او کولانن هر ولاته که اروپای به دروشمه جنجیان آزادی بهجینن چالاکین و ایرو لولاتن اروپا بین دارخستن وهانه ایرو و لباجار زوریه سویسری جن ساعت 19 هنده روژا تکوشین پیشوازی دکن لباجار لوزانه جیوید ساعت 17 هنده جن قادام بن ندیجی شیدتا مر دولت دنگه خواه بلند بکن یک جناب نشانه که کوه ایرو چالاکی لپیک به باسله جند ساعت 18 هنده دنگ خو بلند بکن جنان دل بازار جنویج ساعت 18 هنده روژا تکوشین پیشوازی بکن لباجار سویسر بیولوژی و 25 مجدار به دروش مرجن جیان آزادی ساعت 13 و سهانده لقادام بن لی اسکاندیناویه یک جیهن کو و ایرو 25 مجدار لقادام پیشوازی بکل ولات نروژ اوسلوی ساعت 16 و سهانده جند ل پایتخت دانمارک کوپنهاگ 25 مجدار ساعت 17 انده بگرسی پیشوازی بکن ل پایتخت سوئد استکهلم جند ایش ساعت 17 انده لقادام بن ل ولات آلمانیا جو ایرو ساعت 18 انده جند هانوور مانهایم فرینبورگ ساعت 17 انده جو جند آلمانیا، هامبورگ، دارمشتات، مونشین و شتوتگارت به دروشمه جنجیان آزادی لقادام بن 25 مجدار لباجار آلمانیا سله ساعت 5 نیو لکیل ساعت 4 ل سابروکنجی و ساعت 3 وره پیشوازی کرن ببونه 25 مجدار گلک پیام جهاتنداین تفگرا جنن آزاد bu vesile 25 مجدار روژا تکوشنال دیجی تندیه دا خویانی یک دا تیجا بالک شانسر ایریشن دیجی جن و زاروکان و گود لولات هر روز جن تن قتل کرن زاروک تن تجاوز کرن خوزا و جواک دیتونه کرن دیجی بان ایریشان اسیان که تیجا جبو بشتاریا چالاکیا استانبول یا کل تقسیم بل دارخستن جی اف پیام دا ایرو ساعت 19 و سهانده امه لقادا تقسیم بن لی و والیتی چالاکیا کل دیجی شیدت تل دارخستن قدخه کریه ام قدخه انوان ناس ناکن ام دیجی قدخه و ایریشان قدا تقسیم بن و ببیجن جن جیان آزادی ام بانک لهمو جنان دکن جبو جیانه که بی شدت و جبو آزادی جنان بره خواه بدن تقسیمه کمله روزنامه‌گران جن آمزبوتامیه به وسیله 25 مجدار روژا تکوشنال دیجی شدت داخویان یکتا کمله روزنامه‌گران بلکشان سر زختن سر جن روزنامه‌گر جن چار آلین جهان راستی شدت تن ام جو که روزنامه‌گران جن دما جبو حقیقت تکوشن به تندیه روبرو دیمینن ام همیل قادان هم جل سر پلتفرم دیجیتال دیجی گف جداکاری و ظلمه بر خود
ددن قادان لبلا بیزانین کو ته هودانک جبو قدکرنا دنگ جنان و متک نبه به پینوس میکروفون و کامرین ما ام تکوشنا خیالی دیجی تندیه برفرهتر بکم مجلس سوریه دموکراتیک جی به همان آرمانجی داخویانیک دا داخویانه ده وحات کتم جی سوریه جبر شهر جن بگلک زحمتیان را روبرو دمینن به تیبتی جبر ایریشن دولتاتر کوچتین و لهرمن داگیر کری جن با آوای که سیستماتیک راست به فکرن گرانتین مجلس جران آل سوریه دیجی شدت بانک لهمو جنین سوریه کر او ها گود جبو جیانه که به شدت دستن هف بگیرن و لدیجی شدت تکوشینا خواه بلند بکن بلگودارین هیجا هفسوکا کنه که زینب مراد بمره هوا زینب تنباش دنباش لاف بزبوا و همو گهداروانن هیجا گلک سپاس این خیر هاتم برنامه ما رادیو ما هوا زینب ایرو جبو جنان روژه که گلک گیرینگ جده مجدار و جن لقادانان و ایرو جی هروها پیام گرینگ ددن لستوکول مجی ایرو سمینار هاتل دارخستن هنجی بجنان رهاتن جمهر دولت بتیبتی ایرشی جنان دکه و دخوازن ده شخص جنه ده جواک تونه بکه جبو ایرو پیام وی چه بکرم بکه و گودار دکن گلک سپاس دکم راستا که ایرو ام دروجه که حسا گرینگ ببيرتينين 25 مجدارية اللي وكو تيزانين يعني جبوما وكو جنين كرد واتاين قلق رينج في مناسبة دا هيا هرچند بدرجاي ديروك يعني حتى بري بويري كو سر اساسي يا خوشكن مرابل كو سر اساسي 25 مجدارية هات راقا هاندن حيا روجا ايرو ذهنيات حمان ذهنيته اف يعني بويرن تندو تيجي الهمبري جنان بشكل جدا هر دوما اللي يعني مخابن از خازم الفربيجم يعني قال لك ولات دنياي ولات جيهاني هو صال في روجيدا انجي بيناسات تندو تيجي بشكل كده كان انجي سنوردار ده كان كو تندو تيجي مالباتيه انجي نافرا يعني بزن تندو تيجي الظلام السرجنه دراستي ده نوصاي امك جنين كرد بيناسا وان تندو تيجي بشكل كديد كوش كما جيان كريا تندو تيجي دولتها يعني اف تندو تيجي كو همبري جنات كرن سياسيه نا تندو تيجي كي مالباتيه ان وقت بيجن كو خزانيه انجي هم دوره جواكا كي بتشوكتا تكرن خير ابا كي بلانت استراتيجي همبري جنا جيتي جيبا جيكرن وصار اساسي في ذهنيتيش عيني تشت بيتون دو تيجي دوما تما دبيجين ام وكيجين الكرد دفي بيناسا ما جبو في روجي انجي بالتعريفاتون دو تيجي جدا ترى چونك جين الكرد بدرجه زيادتر الصد صالة ذكارم بيجم كو بن حملين قركرنا تنكرنا هولدانا قهرتن ديموغرافيا كردستاني حرا زيادة جين الكرد بر خداينا الهم بريفان سياستا وچونك دجمان انجي دولات که به ذهنیتی زرجیواکی داد خوازه سیاست خبری به دکسایتی جن وان پلانا جبه جیده که او دزانن و هر کسیش وی راستی دزانه که اساس حبونا جواکی و راوستانا جواکی جنه لما اف سیاست زیدتر هم بری جنا بکارتینن لی خوشبختانه ام وکو جنن کرد روژا ایرو ده بشکل که جدا ام دوی وان بويرا ينجيفي روشي دميزينين چونکه جنا كرد ايدي خودي ازمونه كي برفرها سر اساسا پاراديگما فلسفه ازادي جند روجا ايردو بينگاون مازن دانايا ودي بي ميناكا كي جبو تواهي جن جهان داود وحر ميناكا كي برچاوي ما كشورشا جن جهان ازاديه اف شورشا كود روجا ايرو د روجالات كردستاني سالا كي زيادتر سر هالدايا و دتي كوشينا كي مازن هيا هيچ وقت كي دويج واكدا كو في شورش بخواديت بينگاف برافاش ناها ويجا لي اف شورشش سر اساسي فلسفه كي زيادتر 40 ساله
تێکوشین بۆ هاتیە کردن و ئالیە ژنên Kurda berderên mezin hatiye dayîn ku binaxa serkewtinê vê şorişeke şorişa jin jiyan azadiye wisa tikme bibe ku bikare serkeftin bixwe bi her aliyekê bîne û bibîte hîviyekî ji bo tevahî jinên cîhanê da yani jinên cîhanê ji Latîn Amerîka heta Japonya, Efrîqiya heta welatên Ewropayî û welatên Ereba û Efxanistan û deverên din hemû hêviya xwe li vê serkeftinê şorişa jin jiyan azadî digirin û êdî bite wesileyekî ji bo ew ji bikarin di têkoşîna xwe de bikarin hemberî vî zihniyeta tunekirinê zihniyeta bî îradekirin bênaznamekirin bikarin serkeftin bi dest bînin û em dibînin yani tevahî dünyayê da ku di vê rojê da di çalakiyê dane di meydana dane hemû jin jiyan azadî rast her deverekê her herêmekê bi zimanê xwe vê dibêjin lê hemberî wê aynen wekî heman demê de paralel bi ku zimanê Kurdî jin jiyan azadî diqîrînin di hemû meydana da ev e bixwe delîla serkeftina vê şorişê ye çûnke em yani ser esasa paradigmayekî felsefa azadî ser esasa paradigmayê rêzdar rêberê gelê Kurd rêzdar Abdullah Öcalan ku digot sedey bîst û yekem sedey jin e يعني سدما جنة وفعلا أبنها أفهر شانك ودواي الدنيا دا دكي شري جهاني سيم أبدينا صدقين بشكل وجدا شل أوروبا باتش رجالات نابين تايبة سر أسر رجالات نابين شركة هم آلية شركة برفرها شركة كلها بري جواك هم بري ناسنامة هم بري آخ هم بري قريدانبون بآخدة تيمة شاندن لي هر زیده و هر برچاف کل بر خود دن هم برای وی ذهنیت و دنام وی شرده بینگاون برای باش ددن گلی کرده پیشنگایتی جنایه ایجا اوه بخواه وصا کریه که جارکی دن از بیجم ام وکی جن بالمنظوره کی دی که آنجی بشکل کی دی که اف روش پیناسه دکین و اف تیکوشین پیناسه دکین چون ام تجاره تیکوشینا همبری ذهنیت قرکر آداگیرکر ذهنیت تنکرن بیناسنامه کرن در روژه که دا نینه و مروف نکاره بر روژه که دا سنوردار بکت هر روژ بو ما وکی جنین کرد روژه تیکوشینیه بله هوا زینب ایرو مگو روژه که تیبت تا ایرو بیلانچوی که هات اشکره کرن ده ماهان ده 316 جن هاتنه قتل کرن جبر پولیتیق اندسلات AKP و MHP her روژ هر کم دو جن تین قتل کرن البت نتنه ام بحثا باکوری کردستان و ترکیه دکن اف همان هشمندی لباشور کردستان جی روجاوا جی روشوات کردستان جی و درجه هرو ایریشنه دموگرافی هرمه تنگو هرتن جبو قدقه کرنا دروشمه جن جیان آزادی اند بیجن جن جیانه و جیان نکو جیرن ev serve daxuyaniye sosyet hündikarın çi bejin ali mer devlet avalitiya Ahmet hün çi difikirin يعني نها أفتان كردار الحنبري جنا دليل ترس خوفه چونك سيستم دا صلاة داري وسريدة دولة تركيا بسركيشية AKP محبة بينقابن جناد ترسا وتايبة جنن رخصن كري جنن خدي فلسفة جنن كو باش الفيرا وشيدا فام كرينا مجارة كديد بيجن وكي جنن كورد يعني باش ذهنيتا قركار عن ذهنيتا فاشيست باش تيجاشتينا لوما او دزانن چاوا برسب بدن برخصن بونا بخوا باراستنا بپیشخستنا بی فلسفه بی پارادیگمای طبیعی اوا دبیتا ترس و خوفه که دلی وان دا سالاداریا لوما هر زیده هرش الهمبری جنا تیکرن و تایبت اگر ام روشا باکوری کردستانی دا بدست بگرین یعنی ام دبیجین کو بناخا یعنی اساسا وی فلسفه وی شورشی دا الور درکتیه و جنین کرد الور
خودی درکتنا و تیکوشینش بو وی مجاره کرینه لیدی روژا ایرو ده ایدی بلاغ بیاد تواهی دنیای ده اتبعی اوه هم ترس و خوف و هم کین دخته دلی وان ده سالات دارا کو دخوازن بوی ذهنیت بردوامی بده سالات داری خواه بدن طبیعی هلوستو و اوه بشکل جداتت يعني نه ام راسته ام نها مینا که دولتکی وکی ترکیه دادین چون که او بحمو شکلکی بحمو ریو ریبازکی دخوازه وان پلان و پلان سازی خواه بریبه ببجبو تنکرن جبو تنکرن و وی فکری و بی فلسفه اللي باش الدنيا كردستاني دا واش اني سر زمان يعني نها ايراني وكي ام دبينين يعني تشاوب سياستها اعدام تخوازه ريل في تيكوشانا وفي برخدانه بقرالي تبعي نكاريه ونكاره باشوري كردستانيش بهمان شكل يعني دا راستا عم بيجين كور دا صلاداريه كي هيا كو سيستما كي خوجيه هيا وحركسيش دل خوش ببو دمك سي سال برينها كو سيستما كو سركيشي كردال ورد بريفاتي بخابن اف ذهنيه الورد روج بروج زيدا دبر روج بروج ام دبينين جن الكولانا تين قتل كرن جن نافال مالباتا دا تين قتل كرن بيشجيريا وان كساد كان كو جرم انجي جنايات الهمبري جنا تكن كدبين همج آلي سياسي همج آلي حقوقي وياسايي تيبش جيري كرن وعمبري جناب بكار تيتيرن وحرز زيدا الور مسألة دا جيركارية يعني وان كساكو دنجي خبلن بكان او حرز زيدا جنن كل برخود دانو ديجي دا جيركارية دي ميدان دا دسكرن او راستي هيرشا دبن راستي استنجي دبن أب ذهنية الوريش عيني تشبر دوامة مخابن الور حتى کار بو هند پلان و پلان سازی و او کو د جوهر خدا جو کو جن دور بکوه یعنی میناکن گلک برچاو انا هیچ الټرناتیوا بو جیان نهشتینه آن جنه کی وکو کالای کی ان وکی او کی کرینو فروشتنی پو بکن آن جنه کی گرتی و هیچ فکر جیان خوا پیش روج ولات خوا آزادی ولات خوا لازم فکر نکد یعنی دون نمونه دو الټرناتیو تنجبو جنا اشتینا وبجاردين سياب ورجريلت كان ليه يعني از خوشبختانه وصاد بيجم دروجا ايرو ده استا وشياري استا بيشكتن استا زانابون دناف جنا ده روج بروج حتى اساس باشور كردستان ده شو كورش ميراثه كي برخدانه هي ليه دروجا ايرو ده ميناكن عملي وبراكتيك ام روجا اوي كردستان دبينن تشاوا جن بينغاven مازن سر اساس في فلسفه دانه راست ميدان برخدانه ميدان عسكري الور برخدان هي جن برا بيشيا ودليل او بكو ذهنيتك وكي ذهنيت داعش وتندرويه كي وكي داعش دستجن كرد هاتا شكاندن ليد رجا ايروش بو اباكرنا جواكيش بو جوهرتنا حمو جواكن دورو برنتن الجواكا كردي قالين ديكا كوغل مجيان دكان جن الويري بيشنغن جبو ريفابريا جواكيش ناف سياساتي دا ناف كاروبارن ريفابريا دا جيد ديرن وسركفتن بدستين اما بخواد بيتا ميناكا كي هزو مورالا كي دتا جنن آلية دن بشي دن وكي باشور كردستاني وكي دبرن دن كو اويش وكي ميناكا كي بقرن بكارن دناف جواكي دارو لخواه بلايزن چونك جاركي در ام تأكيد سر به هنده دكين كو اف صدما اف صدي سطالية جناية و آزادية جواكي و آزادية ولات بپیشنگایتی جنا و انجح جنن كرد يعني بكارن بله پیشنگی ده او بکن چونك هیویه که مازن هيا ام ایرو نتنی افتیکوشینه نتنی جبو آزادی انجی جبو سرکفتنا گلی کرده انج بو جنن کرده نخیر ایرو سنور در باز کریه ایرو هیویه کی جهانی هیا شابروانی کی جهانی هیا جبو افتیکوشینه دا کوروش بروش برفره دبا و سرکفتن گل خواتینه هر سروکا کنکه زینب مرادی ام گلک سپاس دکن جبو شیروین و آگرین که ام دبیجن جنجیان آزادی گلک سپاس جنجیان آزادی سرکفتن جوارا دم باش قوت به گلک سپاس هوا زینب بری همبر دولتی شدت سر جنجیان آزادی دنگ و رنگ شورش جنه جن جیان آزادی برخدان جنی نه روژه که هر روژه جن جیان آزادی
Em bi berxweda naxwaya ku bilind dibe dawî tundiya mêrantînin. Jin jiyan azadî. Direnişin rengi de dili de kadın. Şiddetin iyi hali bahanesi yoktur. Belgodarên hêja ji bo 25 mijdarê nehsaziyên jinan hatin vekirin heft şaredariya dem partiyê ji bo 25 mijdarê roja têkoşîna li dijî tundiya ser jinê ya nav netewên nehsaziyên jinan vekir. Şaredariya dem partiya Riya Armuşê di 23 Gulanê de bistanê Deniz Poyraz vekir. Navên de jiyan û çandeya jinan a Bostanî çê hate avakirin. Navên de şêwirmendiya jinê ya Çilkeziyê jî li Parka İpekê di 21 mijdarê de dest bi xebatên xwe kir. Şaredariya Tuşba jî di 19 mijdarê de navên de şêwirmendiyê ya jinan a hebûnê vekir. Şaredariya Begiriyê jî di 24 Êlonê de navên de jiyan û şêwirmendiyê ya jinan bi navê Sînemxanê vekir. Şaredariya Artemetanê jî di 19 Cotmehê de navên de jiyanê ya jinan ya bi navê Şevmîranê vekir. Şaredariyên dem partî saziyên di serdema qayûman de hatibûn girtin carekê din vekirin. Di çarçoveya li navên de jiyan û çandê ji bo jin ji hêla aborî de serwext bin di gelek qadan de derfeta perwerdeyê dîtin. Şaredariya Şaxê di 18 mijdarê de mala